Siyabonga Baba wethu Baba wethu ngoba wena ungomzala wokusuka wadala bonke wadala amazulu wadala empilweni yenguye jona lensiziso eme ophephela namuhla babe sithi bayethe kuwe khathimulo yakho igcwele emazulu nemhlaba kufanele ukuphakanyiswa ufanele ukukhunyiswa uNkulunkulu ophilayo ngegama likaJesu uNkulunkulu otikhulumelako uNkulunkulu lokhuluma lokuqiniso uNkulunkulu lokhuluma lokuphilisa umoya ukuphilisa ngaphandle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nanamuhla babesombela amavi akho uNkulunkulu ophilayo ngegama likaJesu sesikhona silibandla lakho kwelo ngcwele kaNkulunkulu asivumi ukuthi amavi akho awele phansi babe bathi lophilayo kanti sikhona uNkulunkulu wethu sihlanganele wena ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngibo babe nakulesi sikhathi siyayiletha inhliziyo yethu sipresenta impilo yethu njengoba injalo phambi kobuso bakho siyakholwa uNkulunkulu wethu lomangathika ukuthi lokho babe lotoba ukukhuluma kutebe Nkosi kudzingwe ngithi moya logcwele kaNkulunkulu uhlangela babe imbewu yelivi lakho lephilako ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha letokwati babe kutransforma ingqondo yethu kwati babe kuguqulela babe inhliziyo yethu ibheke kuwe bese siyahlolisisa ukuthi yini babe lokwenzandvo yakho lokuhle babe nelophelele phambi kobuso bakho thatha babe indzawo inqeke yakhe imile ngaphambili bathi sebabe inkhathimilo yakho uNkulunkulu wehloma ngatsakho sizothi inzebe takhe temlomo ngelahle lomlilo kamoya longcwele umpesibinzi ngosokukhuluma liqiniso lakho kusikhathi kungasesikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibenzisa yonke imoya lengadisturba egameni likaJesu ayinamandla ayinasabelo kuleso sikhathi in the name of Jesus Christ phakama moya longcwele kaNkulunkulu phakama alpha phakama omega wena wekucala newekugcina siyakwethemba Nkosi. Matthew number 14, from verse number 22. Matthew 14, verse 22. Jesu uhamba etikwemanga. Jesu wase utshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikebheni bahambe embili bawelele ngesheya. Yena wasale akhulula tiqumbi tebanga. Wathi asatihambisile tiqumbi wenyukela endzabeni yedwa wayawuthandaza. Kwathi mate kwahlwa solo yena ayedwa kuleyo ndzawo. Cela uqale phansi. Jesu wase utshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikebheni bahambe embili bawelele ngesheya. Yena wasale akhulula tiqumbi tebantfu. Wathi asatihambisile tiqumbi wenyukela endzabeni yedwa wayawuthandaza. Kwathi mate kwahlwa solo ayedwa kuleyo ndzawo. Jesus. Qhubeka phela. Sikepe sathi sesihambe emakhilomitha lamanyenti kusuka Ugcina 32. Yes. eLusenzeni. Sashukunyiswa ngemagagasi ngobe umoya wawuphambene nabo. Kwathi ekseni ngelivivi Jesu weta kubo ahamba etikwemandi. Bathi kube bambone ahamba etikwemandi bafunzi besaba kakhulu. Betfuka bamemeta ngekwesaba bathi sipoko. Jesu washesha wakhuluma kubo wathi ningesabi manini sibinzi ngimi. Petro wamphendvula wathi Nkosi nakunguwe ngibide ngite lapho kuwe ngihamba etikwemandi. Jesu wathi kodwa ngako Petro wehla esikebheni waya kuJesu ahamba etikwemandi. Kodwa wathi kube abone umoya unemandla wesaba asacwila wakhala wathi Nkosi ngisinzise. Masinyane Jesu walula sandla sakhe wambamba wathi maye kukholwa kwakho kuncane bo ungathitelani. Basangena esikebheni umoya wabinza. Gogo Mtawu sibongele gogo.
Hallelujah. Inkosi esizweni inkosisi. Nasinto asemphathi thina eBhayibheli. Jesu buya buya. Jesu uyabuya. Ngiyacela ukuthi emabhayibhelini ethu sivule incwadi yaJakobe bazalwane. Moya bazalwane chapter number 5 verse 7. Moya chapter 5 verse 7 bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi 7 8 9 10 11 but asinolifunza nyalo. Amen. Ngicela ninginike imic lenze lapha. Haleluya. Bengafika la. Jesu Ilibo lethu. Haleluya. Obe ulungelena. Haleluya ilibo lethu. Haleluya. Haleluya. Ilibo lethu. Haleluya. Obe ulungelena. Haleluya ilibo lethu Nkosi. Haleluya. Haleluya Ilibo lethu. Jesu yobe ulungelena. Yacabanga ngicela inkosi ukuthi lokhu kwanele umndeni wakho. Haleluya. Bantu bami ninjani? Siyaphila. Niyaphila. Nijabulile angithi? Nifunze njani esikolweni? Funze kahle. Ngiyabonga. Abakete batonisheka la beCovid. Abetanga? Hayi, nganimekisa ku special doctor mndeni yafa. Nganimekisa ku special doctor ngoba nini ni special anifanane bantwana bakamakhelwane. Niyebaka. Anifane bantwana noma nidlala nabo nibobabona batani hweba. Nine ni special angithi. Bambala. Mani dlala nisuka nisula umlo banganiboni ukuthi benini. Yebo. Abanye lo sebakhamisele nini? Nengiyathi. Uthi nini? Nibahle. Nibadlula bonke abantwana abalapha. Ngatala futhi mina njengababona ne-medical aid niyaphi? Aniki. What did you say? What did you run? Yeah. Kahle nathi 100% ijuice.
yanitshela mina ngoba buka kahle nabanayo kamakhelwane babhizi ngelibhayibheli bathelele cha ngifuna nidle kamnanzi nhle magogisi Bantwa bami nathi juice kunanange mandi nanale livi. Ngiyacela bantwa bami sinatheni lamandi bese futhi sidlale livi. Iyadi inkosi. Idasibona inkosi. nathani dlaneni bathaze batonicelela la kodwa lo tawuphuma nako phela la nidlana yacetha namane niphumeke nimunye lama stock sweet Ningakhathateki. Inkosi idasibona. Asinatheni lamandi. Akusirayo nathi zamani kamakhelwane badla kahle. Inkosi yade mfana wami. Bazonda la ish every day ngasivuka nibhayibheli. Asidleni ningacomplain. Asidleni sinatheni sifunde nizwe. dlaneni kuleka Nathani tinkunzi bafana ni bami. Nathani anisuka la majaha. ndaba bodokotela Nathani majaha. Awulo. Kude kubusiswa ningacomplain. Inkosi ngeke yasibona. Natha fine. Natha. Tawulo. Amen. sondela kuwe Thixo sondela sondela kuwe sondela kuwe Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Jesus.
kani bantu hambani yodlala. Hambani yodlala abantu abami. Seninathile ngeke banibona ngithi. Hambani ke niyodlala. Sathani tulute. Hambani yodlala. Ashayele intandla basona egameni lika Jesu. Woo, what a beautiful girls. Hallelujah. Cela sifunzeni from number 7. Jakobe 5 verse 7. Yes. Ngakho ke bazalwane beketelani kuze kufike inkosi. Asenibuke umlimi lolinzela selo semhlaba lesiligugu. Usibeketelela size sithole imvula yekucala neyekugcina. Nani ke beketelani qinisani inhlitiyo tenu ngobe kubuya kwenkosi sekusonzela. Bazalwane ningasolani khona ningethi kwehlulelwa. Nangu umgwebi eseme emnyango. Bazalwane thathani isibonelo sekuhlupheka nekubeketela kwebaprofeti labe bakhuluma egameni lenkosi. Khumbulani phela ukuthi ngulabo labaqinisela lesithi babusisiwe. Nake neva ngekukhuthatela kwaJobe. Niyathi ke ukuthi inkosi yaletha siphetfo sini kuye. Ngobe inkosi inebubele nesihawu lesikhulu. Ngiyacela abazalwane ukuthi ngifunzelele lesizulu. Kunetintfo lengifuna lengidivethe iqhaza kangalendlela. Lengithinzeke ngakhona. Lithi ngakho ke bekezelani bazalwane ize ifike inkosi. Bhekani umlimi uyalindela izithelo zomhlaba ezigugu ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. Bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi sekusondele. Ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa. Bhekani umahluleli ume ngaseminyango. Bazalwane misani abaprofeti abebekhuluma egameni lenkosi babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Hallelujah. Verse number 10. Bazalwane misani abaprofeti abebekhuluma egameni lenkosi babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Bhekani babusisiwe abakhuthazelayo. Nizwile ngokukhuthazela kukaJobe. Nibonile impetho yenkosi ukuthi inkosi nesihe esikhulu nesihawu. Hallelujah. Hallelujah. Empilweni yami bazalwane namuhla kugqizeleleka lendzaba yokuthi emandla empumelelo yemakholwa kubeketela. Kungako la kuJakobe kubhalwa kahle ukuthi bekezelani bazalwane ngoba inkosi seyisedudana. Amen. La bazalwane asikhulumi ngekubeketela ngoba kunetintfo lotibonako. Amen. Lamalanga lapho senza kuphela lawo kukhulunywa indzaba eredweni yokuthi siqakwe nglabantu labasebenza emabank nalaba lama clinic kakhulu bathi ngilaba semabank bathi njalo mase kutawushaya network iyahamba bese batshela laba foli line bathi sesihanjelwe inetwork asisekho connected linzani. Bathi bayicoca lento bathi nababuya ngo2 bese bakhuluma nalo lo la embili le line bathi buya sesi noma buya babezame sibone ukuthi ngeke ibe khona yini asonzele bamendele kanti kudi network lehambile. Lendlela labantu labafolele line batofuna lolusito la babeketela ngoba bayabona
Holy Spirit. Lento lokufuna bayizuze benda njani bazalwane? Bayayibona enibane bufakazi ngayo. Ngoba kunalabe kade basembi kwabo. Baseviwe baphuma bathi hayi mina sengiqedzile. Base bayakholwa lokuthi kushuthi nathi noma inetwork bese ihambile. Kwaphuma leligama lithi beketelelani network sesengekho. Babeketelela ukuthi nayi ngabuya inetwork ingithole ngiselayini. Jesus. Yiko ke livi laNkulunkulu basalwane lithi ngako bekezelanani basabani. Ize ifike inkosi. Amen. Lithi bhekani umlimi wetithelo tenyama uyabeketela alinze. Jesus. Glory to God. Amen. Imvula yokuqala neyamuva mayibonge inkosi. Alinze alima because ane assurance yokuthi litawuna noma manje lingani. Jesus. Uyakulinza beketela. Ithi inkosi namhla beketelelani bazalwane. Ngoba inkosi seyiseduze iyabuya. Amen. Wena umsebenzi beketelani. Nineke umehluko wena anibeketeli ngoba niphethe lutho. Jesus. Hallelujah. Amen. Beketelani bazalwane. Amen. Noma kamakhelwane badla kahle. But nine beketelani. Ati Paul ngifunze ukuthi ngeneliseke. Jesus. Yes. Ngiloku lengingiko khona. Amen. Ibandla lethu bazalwane lilinyatwe kuhlanganyela ndzawonye nezoni. Amen. Kanti into telibandla atikho emehlweni enyama. Uthi beketelela ukholwa yizwi. Oh amen. Kuthi noma kwangathi akubonakali lesitawuba ngiko. Kodwa izwi lelesidlelona lisethembisile. Kwakuthi yabuya inkosi yethu hayi yabo bonke. Jesus. Then ngenxa yaloko sitawuhlala sibeketelele yona izifike. Jesus. Noma ngihlupheka noma zingelwa nomisihlobo singishiya. Ngingahlala phansi obekezela Jesu Jesu kunento abazalwane ngifuna kuyiletha namhle mini bese siyathandaza siyahlukana sithandazele kulamagama ukuthi beketelani bazalwane inkosi yethu seseduzana. Hallelujah. Umthumo nako konke kwayo sekuyezwakala. Inkosi yasezulwini ibusise. Hlalani ninjengoba ninjalo ningoniwa imkhuba yalelizwe. Amen. Iverse basalwane sifundela ona la futhi indaweni incwadi yaMateyu like lafundwa ngumasu kulamaviki aphelile. Lezwi basalwane sise selling ya Tuesday. uNkulunkulu wahlanyela le message empilweni yami. Alifunza lo mfana washumela ngokunye uNkulunkulu watshala lo. Lalithi iBhayibheli kwakukunzambama. Hallelujah. Lithi kwakukunzambama. Lithi iBhayibheli Jesu waqinzetela abafundi bakhe kwekuthi bangene emkhunjini. Hallelujah. Lithi Jesu wabaqinzetela wabafostela wathi abangene. Uma Jesu abatshela ukuthi bangene emkhunjini bangena bang 12 phakathi kwabo kunalomnye umfundi igama lakhe ngiPetro
Inkosi yasezulwini inibusise. Uma ufunza la muva, funza ngale tahlukene tokuqala leBhayibheli lithi uma Jesu adibana naye wamkhanza ashikashika ngasemfuleni. Inkosi emsanibusise elwandla sethi kebhede luka manetha lithi iBhayibheli ababade badoba ifishi baqeqeshiwe. Petro wafika kubo wathi kubo anemfowabo watelelana lahlane emanetha ngilandeleni ngifuna kuyawunenza inkosi yasezulwini anibe ngabadobi babantu. During this time, amen, Hallelujah. Petro's student such as, hallelujah, Amen. leBhayibheli lithi Jesu ubabite bonke but kuna Petro lo wabethembisa kumteacher kuthi bantu badotshelwa njani enkosini. Hallelujah. Lithi ke leBhayibheli Jesu wayebusiness quku bafundi bakhe bahledi bafunza kuJesu kwakuthi kukhulunywa njani nesiquku. Lithi wafundisa langa lonke seliyawushona la. Lithi wasubaqinzetelela ukuthi bangene emkhunjini. Uthi Jesu ngenani lamkhunjini ningandulele noma nihambe kuqala. Hallelujah. Niye kulela dolopha uthi mine ngidawude emva kwenu. Lithi bangena emkhunjini, lithi nabaqala khamba ngemkhumbi, lithi wahambisa isiquku wasuyanyuka uye emthandazweni. LeBhayibheli lithi umoya waselwandle walwa nemkhumbi bafundi baJesu lathe Jesu abangene kuwo. Lithi moya waphambana nabo bagwedla kamadima but iBhayibheli lithi before lo moya ubonakale kubo ngisize Nkosi. Lithi iBhayibheli bese basukile ogwini noma esihlabathini ebamitha lathide noma emamayela lathide ngalamanye amagama bese bakhashane nenhlabathi. Waseka lo moya ubonakala uba nemandla. Lithi ekuseni ngolvivi ayimshoko ko 3 nakudzabuka kuse lithi babona Jesu. Amen. Aqhamuka ahamba phezulu kwamanzi. Lithi bona bethuka besaba baqabanga ukuthi Jesu usibhoko. Amen. Lithi Jesu wasukhuluma kubo kwakhuluma Jesu. Hallelujah. LeBhayibheli lithi Jesu weda kubo Jesus. bona basehambeni. Nikhona bazalwane? Amen. Ngiliphi leli dolopha? Bathi bayakiliphi idolopha? Ngisole abantu abamakabhala wafana. Jesus. Chapter number 14. Hallelujah. Amen. Little Bible. Wayeseqindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya azama ukuse isiquku. Hallelujah. Amen. Khona le version lengiyifundzile bazalwane lechaza kule drop ukuthi ngathi Geresa if I'm not mistaken. Genezaretha. Hallelujah. Jesus. Bafundi baJesu bebangapheleli betiso elwandle. Amen. Uma Jesu athi kubafundi bakhe ngenani emkhunjini ningandulele ukuya ngaphesheya edolobheni laseGeresa yena waqosha isiquku wasukhuphuka indaba. Jesus. Labafundi uthe abangene kuphi bazalwane? Hallelujah. Amen. Uma bangena emkhunjini indlela iyeGenezaretha umoya waphambana nabo. Ekuseni Jesu
Ekuseni Jesu lithi iBhayibheli wababona bagwedla kamatima. Jesus. Lento le basalwane. Lento le angivi kahle lento le. LiBhayibheli lami lithi basuka egwini. Amen. Amen. Basuka etibukweni. Ethi ngoba niyadi yena lokho ngiyikhulumako. Basuka ekuqaleni ekugcineni kwelwandla ngisho njalo. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi bagibele lo mkhumbi. Bagibela kulomkhumbi. Bayapi? Ngeseya. Hallelujah. Amen. Lithi uma bagibela lo mkhumbi, bagibela bangena ngalomkhumbi emandini ekhathi nemkhumbi. Sekukukhashana elusenzeni. Amen. Kwavuka umoya. Amen. Jesu naye usuke lapha badakakalandzela ibona Holy Spirit. Jesus. Lithi iBhayibheli uye Enzabeni. entsabeni emthandazweni bona baselwandle la Jesu athe abahambe khona. Amen. Lithi ke sokutawusa ngabo 3 solo kumatima. Ngiyababonga laba 4 abazange bakhethe lenye indlela. Amen. Abanye baqala kule ndlela bayithola kumncingo ngive ukuthi ngithini. Abanye bahluleka, abanye baqala indlela Entsha. bona bayikosana abayobekezela. Thank you. Kusuka egwini sebaphakathi nolwandle. Umoya uthi buyelana emuva. Inkosi yababona. IBhayibheli lithi yase iyabonakala inkosi. Oh my Father, my God. Jesus. Hallelujah. Heavenly Jesus. Jesus. Lithi yase iyabonakala kubo. Seyihamba phezu kolwandle iza kubo. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Thanks God. Kutse kukhulumeni kwenkosi kubo abayishintshanga imessage. Hallelujah. Abawuguqulanga umbiko wenkosi ngenxa yemoya. Ngiko inkosi yababona. Oh yes, Jesus. Jesus. Amen. Kude lesimvako. Athi no Jesu uyasihlolela. Uthe wena siyofika kuqala thini eGenezaretha. But wena sowuqhamuka ngakhona. Jesus. Hoyi. Suthi bowudlala ngathi itoyitoyi ivuka la ngoba bazale kubhekezela ngiko lokulimete bakhona. Jesus. Amen. Akude kufakaza Jesus. but ayehluleka kubeketela. Hallelujah. Ngiko inkosi ngasababona. Amen. Jesus. Kwanquma bona. Akusingeke ngisuke enkosini. Jesus. Kwanquma bona. Bathi inkosi ngithole nguluthaka yangidopha yangithi kwashobo. Kodwa inkosi nayiseyibabona abasekho. La ithayihlaba hlale khona. Ngoba inkosi ibona umuntu emiyalele. Jesus. Inkosi engakakhulumanga naye ayimazi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngakho bekezelelani bazalwane. Hallelujah. Ngoba inkosi Yeah. seyiseduza. Amen. Ningehlulwa ngumlimi wezithelo zenyama. Uyalinda imvula noma ingekho ngoba ithemba lakhe lisekuthene mhlajini ngutshalile. Jesus. Ngiyothokoza ngakho. Hallelujah. Khaswa kulamagama verse number 10 lalithi khona bazalwane ningalwi nothwa. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa landani ubufakazi. Uthi landani ubufakazi bebaphostoli. Nibulanze ntoma ngabo. Maye uqayiswa thini bazalwane. Nitoma ngabo. Hallelujah.
niqinile enkosini Jesus. ngoba izwi lenkosi lingephuthe lingephelelwe ngamandla. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Uma inkosi bahlangabeza lithi iBhayibheli yaqhamuka ihamba phezulu kwamanzi. Abacomplainanga bathi ufanele nkosi kuthi lo moya ungakudisturb ngoba uhambisana nawo thina uphambana nathi wena uza kithi kusho ukuthi uhamba nawe. Lithi iBhayibheli bethuka bathi sipoko. Hallelujah. Wevakala Jesu emelana nokuthuka kwabo. Jesus. Simama gcina isibindi. Thi iBhayibheli kwase kusukuma le students sokuqala Amen. kubhaliswa ku kingdom kaJesu. Sakhuluma le student lo mfundisi wakhuluma wathi Jesu makunguwe yisho Holy Spirit Jesus. because le ndoda le bantu abakethu yayigcwele amandla okufunza kwakuthi nasangekho nakatawuba ngekho ngidawenda Jesus. Nkosi yasezulwini Amen. yayigijele ngilamandla wathi Nkosi makunguwo yisho kuthi nide kuwe. Thi iBhayibheli inkosi yakhuluma kuwe. Amen. Amen. Yathi water lithi waphuma emkhunjini wahamba siyabonga moya ngcwele Jesus. siyabonga Nkosi Jesus. hlala kuwe Nkosi Jesus. kunokuphila lokuphakathi Hallelujah. hlala kuwe Nkosi kunokuphila. Oh Holy Spirit Jesus. shilo wathi ngekushiye Jesus. singethuka sisodwa. Holy Spirit Hallelujah. eish Nkosi yami sazi ukuthi ufuna ngithini sazi ukuthi ngisadayisho nalento bengiyenza la sazi basalwane mighty God asibizwanga thina ngogqobo lomuntu basalwane Hallelujah. kodwa sabitwa ngolibito laphezulu saniketwa ama-instruction ethwe ama-instruction athi hlalani kimi nami kini wathuma amazwi ami ahlala kini mina ngidawuinvite ababe ngizohlala kini Yes, Jesus. ebusuku sokuthabuka kusa kwangathi lo lokukhuluma la kimi ukuthi bese kuseduze ukuthi bafike eGezeretha Jesus. kwashintsha iprogram uma uJesu eza kubo la kulesithombe lenginaso kwangathi Metiso bese bamile phakathi nolwandle lesikhathi beme phakathi nolwandle into enamandla baphakathi kwemkhumbi Jesu athe bangene kuwo Amen. lokho kuthi lo mkhumbi sowumile phakathi nomfuno Amen. akuqhaza ukuthi sebalahleki Jesus. Hallelujah. ngoba still bala ithe inkosi Hallelujah. ngena hlale khona. Amen. Jesus. Hey bazalwane kwangathi ngani yayifa le nkosi Amen. ithe inkosi niyahlala la emkhunjini ningawugwedla uzawahamba yes uhambile wenzela ukuthi babe kude kukhumbule emuva Hallelujah. emuva naphambili kubo kwafana Jesus. Jesus. lokusho kwekuthi akunalusizo emuva ngoba nenkosi esishiye emuva siyadlomisa semuva noma yise kanti vele yayingasekho yayisesentabeni Jesus. Hallelujah. uma ke inkosi seyibahlangabeza yabonwa nguPetro ungaphethwa isibindi ha heavenly God help me Amen. isibindi
isibindi sika Petro sokuthi nakunguwe Nkosi yishongise asifanani nesibindi sezwi lenkosi uma athi Petro ngene emkhunjini. Hallelujah. Because lemkhunjini kunale protection yokusho kwenkosi. Noma lo moya bekade ungavungisa kanja bebengeke bafe as long Jesus. as long basesemkhunjini. Uma ke Petro eqala ebhala sakhe isihloko sekwekuthi haleluya. Amen. Okwenzayo Nkosi nami ngingakwenza. So makunguwe yisho nje. Amen. Hallelujah. Lithi yathi Nkosi okay. Mufuna nje awutofuna wena. Mina ngithe hlala emkhunjini. Wena ufuna kuza. It's fine. Jesus. Mina ngithe hlala. Thangana emkhunjini. Oh hallelujah. Hallelujah. Ngenxa yemoya. Wena ufuna kuza kimi. It's fine, makusho. Yes. Inkosi thehlala. But kufisa kwakho. Hallelujah. Amen. Ngoba izwi lenkosi lithi noma ngayini. As long emazwe enkosi makakini. Noma ngayini oshoyo. Hallelujah. Hallelujah. Hey bazalwane, yaba yinzekele into la yikini. Kwangathi bengakhuluma nani bazalwane. Kuthi diqaphele into entitshela inkosi. Kuthi niyadidzinga isilongo nanime ngakuyo. Ngoba labanye bethu sebabulewe ngito leto tinto. Jesus. Kanti afunwa ngabe inkosi ingashongo. Jesus. Ivela yathi kuyahlalwa. Jesus. Ntomsha kuyahlalwa emsheni. Wathi wena ngifuna kuye emakeni mina. Yathi inkosi izake yisa. Hallelujah. Jesus. Yisa. Namhla sifa ngawo. Sukuyashisa nalo baba kasafuni kuye esondweni. Akushonga inkosi kushowe. Hey. Ngodoma kuyazwakala basalwane. Inkosi ayalele umuntu yatiza. Yisa. That's why iBhayibheli lithi waphuma Petro wahamba phezulu kwamanzi. Kwangathi uhamba emhlabeni omileyo. Lithi waye enkosini. Hallelujah. Hallelujah. But nakaye enkosini akushonga inkosi ukuthi akuziyena. Kodwa kusho yena enkosini. Inkosi yathi akwenzeke njengokufisa. Thi iBhayibheli lesikhathi ahamba mighty warrior. Hallelujah. Amen. Lithi wasusa amehlo akhe enkosini. Angisizokwenza yena. Amen. Uma bekade asemkhumbini bekangabheke lutho. Ngoba mazwe enkosi asemkhunjini but la sokufuna yena sokufuna kubheke yena. Lithi ke wawasusa emehlo enkosini waqhwila. Jesus. Ngiyathi ukuthi siye sishumayele ngalinye indlela thina bafundisi. Asisuka singasirong. Kodwa uNkulunkulu umbule lokho nje. Kuthi kube wabekezela ngiyalapha. Wahlala emkhunjini. Noma bekade kungaphumilanga babemlangeni as long Allah inkosi ithe akabe khona khona. Yebo Jesus. Hallelujah. Wanake lamagama ametiso lakhulunywa ngiJesu after sekamtakulile. Uthi uJesu why ube nekukholwa lokuncane. Jesus. Ngizothi kini namhlanje athi involve noma athi qujaniswa tinto tikaThixo netinto tenyama. Hallelujah. Akuhlanganiswa. Inkinga emagama laphuma emlonyeni webazalwane ngemagama lakhomba ukuthi behlulekile. Jesus. Behlulwe yini? Behlulwe kusuka la inkosi babeke khona. Hallelujah. Uma amaKristu basalwa azimisela kuhlala enkosini akanandzaba ukuthi kunathwe amaJuda abo 100% as long bona banezwi
Hallelujah. Gebile. Nihlushwe abantu abakatutindvo letikhulunywa nguJesu. KuMatthew from chapter number 5 to chapter number 7. Lithi wayefundisa. Kunemagama labuhlungu. Langale ku7 lathi abaningi bazawuza kimi ngingababizanga. Oh yes, Jesus. Lithi bazawuza kimi bafike kimi bathi Nkosi. Hallelujah. Asiprofethanga na Jesus. ngezwi lakho. Bayobe bangabizwa inkosi Mathiso kuzoyabona enkosi ngeexperience abayiphethe ashumayela sakhiphe emadimoni. Hallelujah. Ikhuluma inkosi akenzekile isateacher lama student thina ukuqaphele lokho. Jesus. Uthi ngizothi kube dedani kimi ngithusa kulamagama lathi benzi. My God. Oh yeah, just kan mas prophet senda lokubini kan mashumela senda lokubuthi dedani ngoba anginazi. Hallelujah. Lithi Jesu wababona. My God, my Father. Jesus. Lamadoda lawo bokuthi inhlambi lamadoda uma ukwazi kubamba ifish ngenet instruction yenet yokuyobamba inhlambi kufuna ube inhlambi futhi ube umuntu ofundisekile ukuthi na ungenela amandini uphethe net wenda sure ukuthi ayikuyami wena lokusho ukuthi emandla akho okuhlamba kufuna endlule inhlambi letikhona. Hallelujah. Amen. Ngoba uhlamba uyibambile ivulekile yakubamba litwane awuphinza uphile ngoba ingakubamba yakushwila iactor kwangathi iyaphila inethaka nayiphila nedwa umsebenzi wayo ngilo kubamba lesikhathi lwandle livuka bebanalo lithuba ukuthi bafo nale ngosi lespeed la isekho Yeah. noma sasithandaza isavakala. Jesus. Petro, yaqale wena mfo. Asino Andre, for yaqale wena. Bebangazishupha bangena emandini. Hallelujah. Ngoba phela umkhumbi. Lalelani basana. Ngoba umoya amabaso. Bekade ungalwi nabo. Kodwa bowulwa nomkhumbi. Lokusho ukuthi kona nabekade bangaphuma lamkhunjini. Bebangaba safe esiphepheni semkhumbi. Hallelujah. Jesus. Uyahlala wena. Wena uqabanga labakutshela ukuthi lokusindiswa ukukusitha kubuca ukuthi balwa nawe abali nawe kodwa bala nalomkhumbulo ungene kuwo. Yebo Jesus. Eninento lengakusita bangakwethuki ngalento elivangeni. Hallelujah. Kuthi uphume la ku. Ngakubefo bakhuluma ngawo. Hallelujah. Amen. Babuka. Baningi labakhalelisela kwasesi. Uma sewuhlubukile. Elemento matane. Sasinoma kuseswazini. Lesake sabanawo. Hallelujah. Amen. Sisikhoza lana sekafakaza athi mfundisi sinenkinga thina nasile emakhaya. Bogogo makhabane. Baloku basibuta bathi sesi nje ku right. Kuyenda sesi. Emabele nje right. Hayi ufuna sikubuke sesi. Bonisa ngayakho bagonile kusele wena. Jesus. Kuliwa nawe. Jesus. But kuliwa nalomkhumbulo ongenela kuwo. Kangilalela ngizokutshela khona emaplane ukuthi bakuthule bangasakhulumi. Ukubona nawe sewugonile. Hallelujah. Jesus. Basawukhona bathi ayisongakholwa ke sisi. Yabona wena experience uyayati impilo yakhe. Hayi lapho bokuthanga nje ngina Jesu bangathi kusemhlabeni la. Jesus. Hallelujah. Lo munye ukhona la ngengimusho ukhona la. Bake bambuta bakubo bathi ebhuti nje right. Usaphila right. Asibone nentombi ichithe mandi. Phuma nje ichithe mandi. Ukhona khona. Bathi right. Jesus. Bathi right ngina Jesu hayi bhuti hayi bhuti. Hayi bhuti Hey Nkosi.
bonisa ngayakho bhuti kuyacaca ukuthi ngimadoda phela ufuna sicela sishare sibona sithokhona ukuhambahambisa sibone ukuthi bantwana imbeleko ikhona yini akuliwa nawe bathi kuliwa nalomkhumbulo ngene kuwo Hallelujah. lenda liphutha phuma batakushayela tandla Yeah. kodwa bangakusupport Jesus. ukwambona umuntu ofuthi sakubhema njalo nakathola suka westick uthenga stick adonsa kunike Jesus. ligele ligwa kunesikhathi sewungqo sewuma kuthi nathi sikefu uthi mfonga esinele Jesus. uphume kulomkhulu oh Jesu Hallelujah. oh Jesu Jesus. sinebantu labaphume kulomkhulu bakhishwa amajuice baphuma kulomkhulu bakhishwa ama-orange baphuma kulomkhulu Jesus. Khosi babeke ngoba ibethemba Yeah. kuthi kude amandla lokufuna bawende bona impilo yabo yinye kulalela Hallelujah. kodwa utheni Nkosi uthe singene emkhunjini lo awusahambi ke kodwa ngitsithe ngena nemkhunjini Amen. Hallelujah. zoxwayisa libandla namhlanje My God. kuthi alibekezele My God. libekezele impuphu ingekho uNkulunkulu wethu. Jesus. bekezele 100% juice ingekho Jesus. iproblem yenu ni especially nebomake le genge le ngeke libone elizulu ngenxa yenu ngoba nikhuluma lenye into kodwa nitshala lenye into Hallelujah. lento le ngiyenda la akayathi namake ngivuke kuseni ngamtshela ngathi kune drama lokufuna ngiyoyenda Jesus. konke lokuthi kuvela phi konke lokho kuthola somqhubeka nenkosi ngibuda yathi inkosi ubatshele kuthi ngibafuna kule group le Yebo Jesus. Jesus. but inkinga yabo basehledi kule group le Amen. Jesus. i-demonstration yami bekende kahle lento batani ishode ngemabhayibheli bokufuna ngithathe amabhayibheli ngiwabeke phansi etinyaweni talaba bese bona baphatha umnotho Jesus. Holy Spirit Glory to bathi bahlabelele base bampampalase beva bunanzi wokusutha kwasenyameni oh Holy Spirit kodwa lele tinga la matifika atithandazi basalwa atihlabelele tiyabubula uthi bathi tinto tivuka tilwe bathi kwanda njani kudliwa izwi kudliwa imbewu kudliwa into engaboli kudliwa into engapheli kudliwa into enganasikoleti elithi izulu yiphani ngesihle ngoba nami nginibheka ngesihle Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. awukaboni Jesus. awukezwa awukaboni awukezwa into lelimede maKristu nivumele masela nebapha Jesus. bathatha into yenu Jesus. yaba ngakubo Hallelujah. into lelimede nivumele masela nebapha netati mthetho metiso tathatha into yenu Hallelujah. yaba ngakuto tasetithi one line mathafeni kungenela mnyango ngu50 rand utofuna into yakho Jesus. uma ubeva bathi bhalisa it's because baphethe into yakho Jesus. and wena ngoba unamandla uqaba ukuthi kulompostoli lothi bhalisa it's 1,000 rand kungibona one by one in other words kubo kuthi into loyifuna ngiveni basalwa kuthi into loyifuna kubo ufulanze kuphila kwakho mayibonge inkosi ulantseni basalwane ulanze kuphila kwakho uthethe kuphila kwakho kwaphathwa abasadusi wasala unganalutho that's why utabanga uluzulwane wehle wenye ukubhadale lento lengakabhadala Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus awukababoni bantu abangadani bayakuba prophet bofuna abantwana awukababoni
heavenly Jesus. Jesus. Awukababoni bantu bazalwane baphethe iBhayibheli kodwa baye esikolweni bawufundela into labayiphethe. Awukababoni because bazalwane uthi makakhuluma Jesu uNkulunkulu atshela Samuel uthi tshela Israel ukuthi le nkosi layifuna itawuthatha konke lokungekwakhe. Hallelujah. Jesus. Thatha amasimo abo unyetwe abantu ababo nithengise ngelifa ngenxa yemabhanisi nemakukisi. Jesus. Ayithi Jesus kwasolo mnye ntombadala khona imakelo matiko ntombadala silapha emsebenzini sihlethe kusekupheleni kwenyanga iphelile ahuliswa kwabantwana bokungu7 lapha kwakhe hamba phambili bathi bamkhulumisa basese awusiza phela zama cold drink wabatshela ukuthi bomitha utali akudalelwana yabona kudala metiso ukuthi distance lengakanani kutali distance lenze manje uthushala lo munye sesithi botala wonke ungathi kudala kuba ngombani kanti kudala ukuthatha isikhathi sakho. Hallelujah. Jesus. Kunento lenamatheliswa kuwe Amen. nakumele uyotala inathelisa ushiye nawe kube nguwe iguqula uyibuka uthi ungayibuka Genesis chapter number 3 uthi ungayibuka uyibone inqanelekile yinhle mehlweni akho. Jesus. So uyaplana selfastelo lase bathroom alabhatla Jesus. sizathu ubona umuntu agoda umfana afole line ayothola ngathi ngi400 wabona kukuhle na unibuyithe. Mina ngitshela abantu laba ngitshela emakholo abazalwane kuthi bana kumitha nokungamisi abantu bami kumitha nokungamithi kuyafana wonke umuntu wesifazana uyatala kodwa ngesikhathi. Jesus. Lalela ngakho uNkulunkulu Jesu bekade abatshela bafundi bakhe namkhunjeni ukuthi now is the time. Jesus. Kodwa bekangeke abatshela ukuthi abaphume bangakafiki Oh yes, Jesus. eGenesaretha. Hallelujah. Yes, Jesus. Sheshe waphuma umuntu ophumile umva ngokukhuluma kwakhe mbona telula hey sekungqono hey kunini state Jesus. awona kula makholo lathi ahlulwe ngi10:30 afike ngo11 uthi sekunkora to 1 athi uja ke kuphuma uyakuphi wena ngoba nenkinga balova kangaka hayi baphumula sesi baphumula kunini Jesu ekuseni Jesu uyavuka Jesu thathe off. Jesus. Ngitshela umngane ukuthi last week methisa ngekho la nasesontweni sithe ngisemsebenzini ngisebenza sithe makushaya 11 afuna iTV mfaka ismayela lathi ndlebe entami ngivume umsimfo undumisa angifuni ukukuva lokho ngoba kungivisa ubuhlungu ngiboshiwe. Hey ngabonga Sathane athi ngithi phapha ngakhanza kwa 2:30 ngathi sokubo 2 ngathi wonke ifoni ngafonela umngane dali ni right man seniphumile kwaba ngqono sebaphumile. Yeah. Jesus. The following shift ngafika ekuseni metiso ngaqonza kulo muntu obadala lo supervisor walaba lengikhipha bona ngamtshela ngathi sesi I got a problem wathi athi ngicela sikhulume nawe sivumelane ngicela on Saturday na ungena on Saturday mina ngidongena Sunday ungede emsebenzini ekuseni mina ngite emsebenzini lo sebenza Saturday dawufika nomfika ngabo 8 entsambama nofika sikhatsini akunankinga nedunike demnema hour ukuthi ningabi khona kusukela ngo10:30 kushaya 2. Jesus. Of lot I'm free mfundisi I'm free ngoba ngumuntu ngangamethemba
into langijabulise ngayo ngijabulisa ngifonela nini nomkamumvile sikangifonela athi baba Mthiyane ngathi yebo sisi athi baba nginenkinga ekhaya angazi noma ungagijima uzongibambela ngathi hamba sisi hamba kunami hamba Jesus. kodwa into ngicabanga umkhumbi wami Oh yes, Jesus. ngeke ngisalofa mfundisi sengilendile iplan Hallelujah. ngeke ngisalofa Jesus. lesikhathi sisami mfundisi ngingasisebenzisa kakhulu ukuthi nginikede belu bese lesenkosi ngiyasi-honorisha Oh yes, Jesus. Hallelujah. because angifuni ukuphuma la inkosi ithi kuhlala uthi David angajabula lapho bathi masiye endlini kaJehova simuva ke le ku20 something sekathi impela lokuhle nemusa kutangilanze ngaleso sathu ngidawuhlala endlini kaJehova kusebe phakathi Hallelujah. ngizomemeta libandla abazalwane ngizomemeta libandla uyangihlula 5 cup uyangihlula sisi ngiyamfisa namkhabo phithu bengi-MC ngelinye ilanga sisi nakushumayela mina ngiyamfuna lo 5 kodwa nje ngihlushe nginayo imfonela indane nyalo lento lekhulunywa ngibhazuka ukuthi ibhazuka yini kodwa lento uyayisho nje ibhazuka uthi yini make lento haleluya uthi tholakala kuJohane bazalwane lelo uthi thola kuzenzo number 2 ithi yafika ngolusuku lePentecost kodwa ligama la ibita ngalo bhazuka metiso lokwe network lokhu nithi kuyini lo GPS ngihlusha iGPS mfana wami ngoba iGPS sayifike ukuthi you have reached the destination so ngisakhona ukuqhubeka ngoba kunethu bekufuna kunitshela thina ngitfunza lamahloneni but ngihlushwa iGPS ngoba ithi sawufike ekugcineni we have reached the destination la kumele kutomuke abantu emaketaneni lababambile babuyele emkhunjini waJehova Jesus. Jesus. Hallelujah. kunebantu badawethu lokufuna baphume kulesiquku lesi bajoyine lesiquku lesi Jesus. baphume bahlabelela bathi welikholwa phuma kubo Ubo abomhlaba abana nako kwabo bahlanganye baba bahlanganyeli emikhubeni emikhubeni sesithandaza abazalwane ngiyavuma umhlaba unato tindlu Jesus. if ungakangivanga hamba ubabuka ukuthi bahlala etindlini letinjani umhlaba bavunile babuka ukuthi bahamba ngetimoto letinjani babuka ukuthi bahlala kuma township lanjani umhlaba bavumile but wakholwa Jesus. wakholwa Hallelujah. wakholwa phuma kubo yakholwa Hallelujah. Jesus. haleluya Jesus. abanye abafana baseswazini bokumnanzi badlala imali tebantu kodwa uma ikatapula seyinweba sandla ithatha lokungekwayo Jesus. Jesus. kwambiza umuntu ukuthi from higher level to lower level Jesus. because inkosi iyabathanza labathobile Yes. kodwa labatiphakamisako imelene na sibhayibhekelelani kubasa ningakhubani kodwa landana amandla baapostoli abahamba ngawo athi umhlabeleli lilifute Hallelujah. ibandla lasendule labusiswa nguNkulunkulu ngoba umhlanyeli bangole uyalindela vula yaqala naye ngemuva Jesus. kodwa nini ebekezelelana ngiyathi kumatima ku chapter number 6 zodwa verse number 14 uthi bathethelelene labanizondako ngoba nenkosi ezulwini itanithethelele maqala Jesus. from
from higher level to lower level. So mina namhlanje bazalwane kwangathi ngangidriver le hose trail netiso le lene enhloko bese ba nebhasi ngala. Ngingaboni lengemuva ukuthi kugibela bobani. Ngoba into le yalimata Noah yaba yini. Kuthi wamemeta wasuyema la. Inkosi yamtshela Noah akusikona kubona ukuthi ngena abane kuphuma abani. Ngena. Bisa letikhiya ngena. Lithi wangena, ithi inkosi yavala. Sithatha ikhiya yakhuphuka. Bakhala bomzala baze baqamba ingoma. Noah sivule inkosi seyendile ngoba lokukhulunywa inkosi ngolo kunemandla kuwe kunaloko uve ngebizwa enyama yakho. Jesus. Hallelujah. Ukhumbule kahle mngani. Angathi ngoba sewukhona ngathi bongekho ngaqala. Ngafunga ngimuntu omusha mabasa. Ngathi mina angiyosebenza ngesonto. Lo vesontweni. Ngifakaza ngive amandla ngigijeliwe ngiyisizwe. Ngathi mina ngiyosebenza emashift mina. Angiyosebenza badliba lembi kwami ngathi ngeke. Yafika imali. Yafika imali. Mayifika imali ngikhumbula kahle ukuthi ngangishumela lengasheya bametiso ngithenga iAstra imoto yami yokuqala ngangifike eairport ekuseni indiza iphume ngo11 nginganamoto ngingakayithengi leAstra ngihlupheke ngizule lapha ngikhumbule amagama ami lakhulunywe ngimi ngoba inkosi yakuyekela ukhuluphu Jesus. Inkosi ayivimbi umuntu bazalwane. Hallelujah. Inkosi ayivimbi umuntu yathi thathele ama decision. Jesus. Angidle amagama ngishona eterminal ngehle eterminal ngiyeke runway ngibathe ngistarta itruck ngibase sidlala emakhathi sibathe sinqumo salwana Jesus. ngenhlanhla wafa gogo wami safa lesalukwana inhlanhla sathi nasifa ngaya ka old mortuary bafike banginika 7,000 wathi umndeni wakithi ngasahlupheka ibhuti umnesile gogo sikubonile uhlethi na gogo esozini sikubonile bhuti wena hamba obhadala emabhasi ngihamba ngobhadala emabhasi ngasala na 5,000 nje ngavuka nakugwatshwa gogo Monday ngafonela ePitori ngathola imoto bathi 5,000 ideposit. Hallelujah. Nkosi yabazi laba ngaba angikhulume manga basalwa nangibeka khona ngikhulume manga ngathi nangithola le moto ye 5,000 ingane kwale mathisa bathi siphuma ngo5 ngathi nangithola lo 5,000 ngathola imoto ePretoria angina license angikwadokayi Jesus. ngagijima ngaye driving school ngafunza license ngangena ngaphasa ngikwatshela ukuthi ngalesihlanu ngiyeda ngalesithathu ngongena emapolini ngifike emapolini ngalesithathu ngathi ngiyangena ngafail Jesus. hayi lokuphasa kwanyama Total bone ngafaila imoto ya reverse lapha ustep hill ngabiyele emva nginike amapasi ama nginika konke ithombe athi ufailile ngaphuma ngala ngangena ngala ma-ofisini bathi hawu siyakusithi ngathi ngiyobhalisa ubhalisa ufuna ngingene emapolini kusasa angibhalisa abantu bangibhalisa ngaphuma afika atshela umkami ufailile kodwa kusasa ekuseni ngibuyela khona ngashintsha icathulo ngakusasa ngagqoka emateni shintsha amabhuthi ngagqoka emateni ngangafika ngangena ngashaya ikandakanda ngashaya yabuya leso sikhathi bangakuniki license straight bakunike amaphepha ama-results okuphasa bakunike amaphepha ama-results okuphasa ngafonela bhuti wami lapha ngishaya ngathi M4 sasekuseni siye ePitori silanza imoto yami ngangifika ePitori bathi license ngakhipha la maphepha okuphasa bathi hayi Mr Mthiyane kwenti wanjalo kodwa nonyele ngingakwenza it's a proof Jesus. wathatha i-ID basayina banginika imoto abuya wahleka sipho makhabane ngamfonela seyifile lapha ife ngakafiki nasekhaya Jesus. mina ngikhuluma nawe ungaphumi emkhunjini Jesus. Hallelujah. ngaphumi Jesus. Hallelujah. ngafonela sipho makhabane yesihlobo sekwene nje yesihlobo ngibuye ePitori utshele bantu ePitori yesihlobo bethi ngiyanisurprise manje imoto seyifile la ngaselishonile kumnyama ayithosa tosha petropeni ngabe yathola umkami angibuyela kadanje imoto iselena sport kodwa nje ayifile ha wathi imoto lefile Jesus. Hallelujah. inhlitiyo yami Jesus. yayicabanga ibandla laNkulunkulu hamba ngayilungisa yaze yalunge wayiphusha bulawa inhloko seyifele emathulu ngithi ngiyotshengisa make fele lapha egulukudela angiphelanga amandla
on Sunday ekuseni senginaye airport Methodist kwathi nakuthi 5 to 11 iphuma indiza seye Joburg iyobuya ngo2 phuzo limangona ngangena kwakanye ngashaya sikhiya mfo kwathi ngakora past 11 ngekubuta lo ulegezemane ngisuka airport hamba indvo lengekho emhlabeni fika ngakhonza phefumulo wami wabusisela inkosi yanginaka mlangeni inkosi yanginaka Amen. uma ufunda chapter number 5 babusisiwe labomile nalabalambele Oh yes, Jesus. inkosi yamanga kimi yanginaka uyakhuthazela naseyihluphekweni khuthazelela umsebenzi wakho yanginaka inkosi yanginaka uthi shoke bokuphi nangilingwa ngisehlala Yeah, Jesus. don't complain namhla stand up and pray sumene ngedini unganele makabo sombo Shasunganele Shincha wenza Oh, hallelujah. Shincha step Jesus. Shincha wenza Shincha step Hallelujah. awudingwa ngimi udingwa inkosi ifuna emkhunjini wawo lesine sehluko lisiyayiminingi imkhulu kodwa wawuwodwa onenkosi Jesus. nakuvuka umoya yatholakala inkosi kho banyikanyisa khona awunaki inkosi Oh yes, Jesus. manele Jesu wami lidimonde lelikuhlukanisa nemaKristu lento kwangathi ukuphila wedwa uyadikhona ngeke udikhona Glory to Jesus. nganganaka lenye into basalwane tinyoni tetinsiba tinye tiphaphanza wona Njalo. uma kunebantu labahlulekile enkosini bafuna kubona labanye behlulekile enkosini Jesus. kodwa mina ngifuna ukuthatha uwedwa Oh Jesus. ngubisele emkhunjini Jesus. where you belong Glory to Jesus. oh Jesu umthetho wakhona munye walemkhunjini kuvela busika munye kuvela ihlobo munye liyana munye liyathuma munye thatha walemkhunjini Jesus. Hallelujah. phawena ukuthatha lo sokwendile nowasaka usifakazele Jesus. nganele Nkosi nganele Nkosi nganele Nkosi nyanga usafulekile sekubuwe kuthi ulingise Petro phakamise isandla ukhala Jesus. lingise Petro phakamise isandla ukhala God bless you 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 phakamise isandla ukhala mangisoyakwila kuvuka nguwe lokuqwila akakuva lo secele kwakho phakamise isandla singosi Hallelujah. angifuni ukuphuma emkhunjini Jesus. noma timo tingikhipha ngosi kodwa mina ngifuni ukuphuma emkhunjini Hallelujah. Jesus thank you my son thank you my son doesn't matter kwakuthi unesalary uyahola but emkhunjini kuyahlalwa Jesus. my God my father Jesus. Jesus asilaleli kuhlekisa ngalabanye Jesus. but sithunganene Nkosi Oh yes, Jesus. nganene noma sekunamandi odwa kunganalutho Ah, Jesus. lesilonga izwi lakho singakalahlekelwa nguwe Jesus. buya baba emlangeni buya mkhulu buya emlangeni Jesus hallelujah hallelujah Jesus gijimani bazalwane gqokolwa amandla sesibuya siswamanga sinhloko
Uyani basalwane. Uyani ntivalele emfantwini wamathwala. Ntivalele enkabeni lenguJesu. Nitivalele ebukhoneni baNkulunkulu. Lalela utotshela onke amadimoni ukuthi lelela ngiphumi la. Jesus, 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 Jesus. Lele Nkosi. uNkulunkulu sowukhulumile. Ngeke samphikisa. Hallelujah. Ukhuluma ngesikhathi la khuluma ngaso. Kukuwe nami kokuthi umvile noma ukamvanga. Umkhumbi unikwe umkhumbi lokumele uwelele phesheya uphakathi kuwo. Kodwa kwavuka sivunguvungu uphakathi emfuleni lokuthiwa lwandle. Saba sikhulu lesivunguvungu, inkosi ingasekho, inkosi ikhuphukele entsabeni, iyowukhuleka, ikhulekela umkhumbi lethe awuwelele phesheya. Kodwa lemvula noma lo moya lofika kulomkhumbi, inkosi ayikho, kunawe kuwedwa kulomkhumbi kokuthi uwele nawe uwelele phesheya. Uma inkosi ibuya ekuseni sokutawusa, bathuka abafundi bayo phakathi emkhunjini ngokuthi ngibani lo, noma ngabe sitha lesinye lesitowuhlasela thini kanye nemoya. Kodwa inkosi yababona ukuthi basenkingeni. Petro wayibona wathi, Nkosi uma kunguwe yisho ukuthi angide kuwe. Yisho Nkosi ukuthi angide kuwe. Inkosi ithe hlala emkhunjini. Kodwa wena ufuna kuphuma uye enkosini. Hallelujah. Uphuma uye enkosini kunenkinga. Phambi kokuba ufike enkosini lwandle. Inkosi ihamba etukale nkinga. Kodwa Petru ufuna kuya enkosini. Ithi inkosi akahlala emkhunjini ngoba umkhumbi bowuhamba phezulu kwelwandle. Kodwa Petro umaphuma aye enkosini, lwafika luvalo lokuthi uhamba phezulu kwenkinga. Waqwila Petro, inkosi yambamba ngesandla. Bowungafuni namhla nawe inkosi kubambe ngesandla njengoba naba lebanye inkosi seyibabambe ngesandla. Umkhumbi ukhona kodwa bona baphumile emkhunjini, kungako kubonakala kwangathi kuyaqwila. Nami niphumile emkhunjini, hayi ukuthi nguwe lophumile, nami ngiphumile emkhunjini. Kungako inkosi ibone mina ngokuthi ngibambe ngesandla. Singakathandazi mhlawumbe kungendeka ukuthi usele ngeliphutha, umkhumbi awusakhona ukuwelela phesheya, ubanjwe isimo semoya. Kodwa wena uyinkinga yakho kokuthi uphumile kulomkhumbi. Inkosi umkhumbi iubidele phesheya. Bokungaba kuhle kokuthi namuhla mina nawe sihlale kulomkhumbi. Tikhona letinkinga, tingekho letinkinga, kodwa sihlale kulomkhumbi ize inkosi ikhulume. Ngoba ngeke inkosi ihlale ingakhulumi. Uma umkhumbi sewufike la ifuna ufike khona, itawukhuluma inkosi. Uma umkhumbi sewufike la ikusho ufike khona. Kodwa ngeke inkosi ikhulume umkhumbi sengafiki la ithi kumele ufike khona. Siyawuthandaza. Singavale emehlo sonke. Baba wethu lo ingcwele, sesikhona phambi kwakho uNkulunkulu wethu lo ingcwele. Luhambo lwethu belisengafiki la usibitele khona, kodwa sokuvuke imbi
singakafiki la usibitele khona. Namanje uNkulunkulu wethu siyakuncenga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kokuthi baba wethu loyingcwele nali libandla lakho uNkulunkulu wethu loyingcwele lithi sonzete kuwe emini yantsambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhalela leso sandla lesinemandla uNkulunkulu wethu loyingcwele lesivela kuwe kokuthi babambe uNkulunkulu wethu loyingcwele libandla lakho leli uNkulunkulu wethu loyingcwele lelidzinga wena somandla kokuthi ulibambe ngesandla kuze liphumelele baba wethu loyingcwele kufinyelela la ulibitele khona. Baba wethu lonemandla wonke siyabonga emini yatsambama moya loyingcwele kuqhubeka nathi kuze kufinyelele kulesikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamelana nemimoya yonke uNkulunkulu wethu loyingcwele lengema endleleni yethu uNkulunkulu wethu loyingcwele singaphumeleli kufinyelela la usibitele khona. Sibongile baba wethu loyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inceku yakho lokhulume ngayo namuhla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho liyaphila uNkulunkulu wethu loyingcwele, izwi lakho linemandla uNkulunkulu wethu loyingcwele. Kungako baba wethu loyingcwele lifinyelele kithi kusikhathi. Kungako uNkulunkulu wethu loyingcwele ukhulume ngalo kulolusuku lwanamuhla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Biyela baba abantwana bakho, biyela uNkulunkulu wethu loyingcwele libandla lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lowudidalele wena lona ngengadi yakho Nkosi Jesu Kristu. Libheqe manje egameni lika Jesu Kristu moya loyingcwele uhlale kulo etikhatsini tonke ize ibuye inkosi yethu uJesu Kristu. Baba siyabonga kukhuluma kwakho kwanamuhla, siyabonga uNkulunkulu wethu loyingcwele kuhlukile nokhuluma kwebantu. Biyela inceku yakho lokhulume ngayo namhla, ubiyele uNkulunkulu wethu loyingcwele libandla lekhonda kulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubiyele nemndeni wayo uNkulunkulu wethu loyingcwele, ubiyele nemakhaya ebantwana bakho uNkulunkulu wethu loyingcwele lo ubagcobile uNkulunkulu wethu loyingcwele kulesikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungavumi imoya loyingcwele kokuthi kulesinye isikhathi sitholakale sesisukile kuwe senda lokuyinthando yethu, kodwa sikhalela kwenda inthando levela kuwe uNkulunkulu wethu loyingcwele ize ibuye inkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Tinceku tenkosi atite phambili titobeka abazalwane tandle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mina ngisambona